video chuan Windows 11 buti bula siam dana kha karon tilang dona Windows 11 hi an release lo dawa maro chu leak out kha oma kami ka kepon karon ti lan tu chu ni a tin na hnoya hian description lama hian karon da tel do da ni download na tur link kha buti bula siam tur chuan over ISO le Rufus kha kan dei kha ngai le dona kan lo nei rem chang lawa ni chuan video hma selama khan a download na tur link kha karon da to a kan lo va in let le mai don ani buti bula siam tur chuan image file a Windows 11 kha kan nei kha ngai le dona open a Windows 11 kha ta na kha hei hi ta 4.53 kha ani chuan hei hi image file ani a over ISO kha is kan nei sa a installation ka ti to wangin image file kha aron homai ta tin over ISO file tin aron puta ani hemi kan open le kha ngai don ani kan open a ta hian hei ron lang ta a ta hian source ti hi om ta source chung mi hi ta hian kan zon kha ngai don ani hilaya install.wim ti hi an extract angai don ani hei hi right click a ta hian extract ti hi om ta ta extract click anga chuan ka extract na tura kha ka wathlang le don ani desktop da hi a ol sama hriat kha ol sama ta hian desktop ka wathlang don ani okay kan click a ta hian okay hi kan click le mai don ani chuan hemi hi azo hnu khan Windows 10 na khan hilaya kan extract a hi kan project kha ngai don ani install.wim ti kha kan extract zota a power ISO hi kan close le anga hilaya Windows 10 a kan dei sa kha kan open le kha angai don ani Windows 10 a kha ka open a ta hian source ti hi om le ta hian kan hong le anga hilaya Windows 11 ami kan extract kha kan jack phei don ani ta hian chuan om nge yam ti kha kan zong le don ani hei hi Windows 11 ami kan extract kan jack kha ani a chuan a chunga hian install.esd ti hi om le ta hi kan delete ve thung don ani install.esd ti hi chuan ka delete ta a jack lu tu te ka jack lu ta a file hi kan save ka ngai ve thung don ani save as a hin ka kalanga desktop a ka save don ani save p ka click anga mi ka zo hnu hian pen drive fa khan kan fata lut ve le thung don ani
kan save zawa hei kan close le anga chuan rufus hi kan hong le dawn ani buti bula kan siam tur kha ani ta tin pen drive kha kan lo vi lu lo kha ngai dawn tin 8GB niam lo kha pen drive kha kan nei kha ngai dawn ani rufus hi kan open anga chuan device a hian kan thlanga pen drive a hi a detect sa ta chuan boot selection a hian tain selector om ta kan file ne kha ISO image file ani wangkan ISO image kan thlang le dawn ani chuan helai in selector kha om ta emani ISO akha kan va thlang le dawn ani kan thil save kha hei hi ani ta an chen kan thil save kan siam kha chuan helama hian partition scheme hi om ta GPT le MBR hi om ta kemani hard disk kha GPT ani chuan GPT kan thlanga MBR ani chuan MBR kha kan thlang le mai dawn ani chuan helai hian start kha om ta start hi kan click le dawn ani okay hi kan click le anga chuan create ta bute bula kha hei kan lo nga char kha ngai dawn ni tikan Windows 11 bute bula siam chu kan zauta a create thiam lo kan dei chuan comment section lama khan kan in zo tanga kan thiam dan tok ten in chan kan lo tum dawn nia